Nakapimpintas, dito lesson nga inrugik kadakay iti Sunday. Nga ti paulo na grace, the believer's riches. Grace, the believer's riches. Now, kaya't kung nga maawatan nyo kakabsat, nga datayo nga imawat kini Apo Jesus, kat inpaayan ti Apo iti kinabaknang, nga ti kayat nga asawan, dahito nga kinabaknang parabor kakabsat. Ti objective na dahito nga lesson tayo, kat umuna ti amin, makita tayo dito first, dito 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Okay? Kuna na ti Biblia, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Now, no basbasaam dayta kat anat kayat nga sawon nga ta dayta mabalin ako nam. Ti ipakpakita na dayta nga bersikulo kakabsat. Without Christ, without his grace, we are poor. Without Christ, we are poor. Kaya't nga sawan, okay? The only way that you can become rich is through Jesus Christ and with his grace. Now, it means kakabsat, nga uray si kakat, it is possible to be wealthy and yet poor. Basbasak itay kakabsat dito Biblia, kat amuyo nakitak, nga both the word nga wealthy can riches or rich at dayan ta Bible. Ngam no makita yung kakabsat, in the dictionary, no wealth ko nam ngamin, tika nga sawon iti wealth kakabsat, it primarily refers to material things, material wealth, adut kwartam, adut sanikwam, possession. Samantalang kakabsat, tima ko na nga riches, resources nga hanlaeng nga kwarta, mabaling nga si kakat nabaknang iti ayat, nabaknang iti adal, nabaknang. So, wealth is very specific possession. Ngam no rich kayat nga sawen, all aspects. So no kuna ti Biblia, that through his poverty, by the grace of God, ye will become rich. Tituktukoyan nga kakabsat, ti parabor ti Apo, han nga dayjay pabaknangan na kalaeng iti kwarta. You have to remember din in the Bible that material wealth is the least of all blessings. So when the Bible says that you will become rich, ti kayat nga asawan, adu nga aspeto iti biyag tayo, ti parang ayon iti parabor iti Apo. Dayjay ti dapat ma-realize tayo kakabsat. That when you talk about grace, it means riches. And when you talk about riches, it goes above and beyond dayjay kasla standard ti tao. Kasi ti standard lang ti tao kakabsat kat kwarta eh. Net worth. Di ba? 8 billion ti worth na data. Ti asset na. Di ba? 1 billion data. Richest man of Asia ko na dagat. No richest man kat ti bilbilangan da kakabsat kat di possession. Ngam ti grace ti Apo kakabsat. Haan nga dayjay iti kasla tumtumbukan na. No day ka ti tumtumbukan ti grace ti Apo, riches, hanga wealth, riches. Di kayo nga sa deta riches, amin kakabsat nga area, ado nga aspeto. Iso deta tinte kitaan itatanga malam. In what aspects nga makita tayo, dayjay parabor ti Apo, nga mang parang ay itibiyag tayo. The second objective na, kat iso deti 1 Corinthians 15 verse 10. Nga ti kunana ditoy, but by the grace of God, I am what I am. Okay? And his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me.
Dito mo tuktukoy ni Apostol Pablo dito kakabsat, kat dayjay being na, kan dayjay resulta wenno balay gi iti panagserbi na iti Apo. As a Christian, amom ti pangrukodam iti riches king kagat hanga jay kaadot savings mo no kaadot kwartam. Ti husto nga nabakna nga Kristiyano, kat in terms ka day panagserbi na iti Apo. So, makita yun at nagkakabsat aya nga, no grace ko nam, haan nga kasla day, no riches ko nam, haan na kasla day, mindset iti lubong nga, uy nabaknang, in terms tikit kinam no kagat, dakkel balay na, adok kwarta na, adot lugan na. Ngam no, grace ko na namot ti Bible kakabsat nga riches, tituktukoy na kakabsat, maipanggap ka day related jay biyag mo a Kristiyano. So, let us look this afternoon. Digito'y aspects iti biyag iti Kristiyano nga isu ti manifestation daytoy nga parabor iti Apo. Kasla ti ko nakadakay iti Sunday kakabsat. No Hawaiano ka kat imay ka ti Pilipinas, mailasin nga Hawaiano ka. Jay angot mo, jay langam, jay panagsarsaritam, ebidensya, hana mailibak, naggapukat Hawaii. No kasano nga ti dayjay, agmanifest, kastamot kakabsat, kada tayo nga believers, no i-work out tayo, dayta nga parabor mo ti Apo ti biyag tayo, dagitoy nga banag, nga inak iburay kada kay nga punto, makitam kakabsat nga agrang ay ka wenno agmanifest iti panagbiag tayo. Ti umuna kakabsat nga manifestation ti grace ti Apo, ti biag ti believer, number 1, saving grace. Amom uray adut kwartam, hanna magatang ti pannakaisalakan. Isu nga ti pannakaisalakan, pudno nga kinabaknang kakabsat. Saving grace or salvation, eternal life, is a riches that money cannot buy. Kinabaknang ngahan na maggatang iti kwarta. Uray pagtitipunem ti amin na kinabaknang, it is never enough to purchase one soul. Kat data ti kang runaan nga gapo nga imay ni Apo Jesus, natay ijay krus, binayadan na jay basol, tapno maipaay na kada tayo, ti kinabaknang nga san nakaya nga maited ti lubong, data ti makungko na nga pannakaisalakan wenno eternal life. Isu nga data pela ang kakabsat, data pela nga kinabaknang, numaawatan nyo, artapan nan, dagiti amin nga worldly wealth. Ha? Dagita kinabaknang dat Saudi Arabia, Dubai, dita Middle East, nakabakbak ng data, kadukwarta data. Kinabaknang ti Amerika, kinabaknang iti Russia. Amin kakabsat, pagtitipunem, han na kaya nga gatangan ti may sa akararwa. So the fact that you are saved, as a Christian, ma-realize mo, kat kunam ti sarilim Apo, kunam ti Apo, agyamanak, tada ito'y pelang panakaisalakan, dakelen Apo, nga kinabaknang iti biyag ko. Han nga nagatang ti pirak, han na mabaluran iti nain materialan, it is a riches, a one kind of riches, one of the many riches that grace had given me. Number 1, wealth or riches of a Christian is saving grace. Iso nga iti dayti nga bigat, uno iti dayti nga malam, no hang kapay nga naisalakan, no awampay king katibiyag nga agnanayon, uray adot kwartam, nakapimpiman ka. For what shall it profit a man if he can gain the whole world, that is wealth, but lose his own soul? Meaning, salvation, that is the true riches. Isu nga kakabsat, praise God for saving grace. Are you glad you are saved? That means you are rich. Nabaknang ka, ibagam ta kaabay mo, nabaknang ka. Hamukong kunaan, addaken ka ti biyag nga agnanayon, awang kwarta nga makagatat iti dayta. Number 2, ti may kadwa nga manifestation iti grace ti biyag
ti may sa Kristiyano, kada tayo, kat daytoy sanctifying grace. Deta word nga sanctifying, meaning, parabor iti makin aramid. This is God's enablement. Daytoy nga grace kakabsat, kat isut mang-enable. Kada tayo nga namati, tapno rumang ay wano dumakkel, nga agbalin nga nasantuan, kat makita ti biyag tayo, dagiti mayasping kiniapo tayo ng Yesu Kristo. Ibig sabihin, there is nothing in us, humanly, or in our nature, we cannot produce that holiness. We cannot produce that Christ-likeness. No di kat jay parabor laeng iti apo kakabsat, iti mang produce kada tayo. Iso ako na ti Titus chapter 2, verse 11, for ye know the grace of our Lord, for the grace of God that bringeth salvation, halang nga salvation tinted na, had appeared to all men, verse 12, teaching us. The word teach, di ka na sa mga teach kakabsat, is to produce change, transformation. Teach means transform. So, they grace ti Apo, nga nangisalakan kada tayo, hanga nagpatingga ti parabor ti Apo ijay. No di kat ti parabor ti Apo, isupay ti mang transform. Nga ti resulta na kakabsat, we will deny ungodliness, worldly lust, we can live soberly, righteously, and godly. And I want you to listen. Deto'y soberness, kinalintag, kan kinadyusan nga panunot, these are the asset of a Christian. I cannot imagine how you can be a good Christian without being sober. Ti kayat na nga sawon ta sober kakabsat, sound mind, the ability to discern, the ability to judge. It means wisdom. I could not imagine how you can be a good Christian without being wise. Kat daytoy nga kinasober ti Kristiyano, kakabsat parabor ti Apo dayta. I could not imagine, number 2, how you can be a good Christian without being righteous. Kat by nature kakabsat, awan kada tayo di inclination nga agbiag nga nalintag. Kasano ka nga agbaling nga nasayata Kristiyano no hang ka nalintag kakabsat nga agbiag. Kala ti arig na, kasano nga mapagtakder mo ti maysa nga balay, no hamusurutan DJ, lintag kakabsat na lintag. You know, you cannot build a good house without the right planning, right way of doing, right measurement. Awa mo mapagbalin kakabsat. So I could not imagine how you can be a good Christian in this world no hang ka nga agbiag nga nalintag kakabsat. Iso nga, data pa nagbiag nga nalintag, parabor ti Apo. Iso nga no makitam ti biag mo nga, may exercise mo data sober, good judgment, at the wisdom mo nga Kristiyano, makapagbiag ka nga nalintag, kat makapagbiag ka nga na Diyosan, kat makitam nga ti Christian life mo kakabsat, very influential, nakarangran niyag, permi nga makita ti tao kakabsat, they jay manifestation iti kina-Kristiyano ti biyag mo. That is not you. That is the grace of God in you. So, makita yung kakabsat, that with this grace of the Lord, you know, is our riches. Okay? Number 2, hala nga ti parabor ti Apo kakabsat, kat sanctifying grace, also, ti parabor ti Apo kakabsat. Number 3, serving grace. Okay? Ti parabor ti Apo kakabsat, iso iti mang-enable. This refers to the grace of God enabling individuals to serve others selflessly. Again, I could not imagine how you can be a Christian without serving others. Kasi no Kristiyano ako nam, ti kahit nga sawan ti Kristiyano, no Christian, like Christ. The word Christian means like Christ. It means Christ is in you. And because Christ is in you, agmanifest like Christ.
Are you a Christian? Oh, if you're a Christian, you must be like Christ. And I cannot imagine nga i-claim mo nga Christian ka and you are not serving. Therefore, kakabsat, no Christian ko nam, you are serving. Kat praise the Lord. Dahito pa nagserbi kakabsat, haanga datayo. No di kat jay parabor iti apo. Serving grace is about using one's talent, resources, and time to help those in need. It focuses on how God's grace empowers believers to embody love, compassion, through acts of service. So anyaman kakabsat, nga maaramidan tayo nga para iti apo. It is not us, but it is the grace of God in us. So dati ko na ni Apostol Pablo, di 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Haan nga nagbalin nga sayang, dayjay nga parabor ti apo, nga iti pagmanipesan na kat pa nagserbi, no di kat talaga nga impaay ko ti biyag ko nga nagserbi, kat kas panangipaay ko iti biyag ko nga nagserbi, may willingness to serve, jay grace ti apo kat permi nga nagayos kanyak. And I was able to serve many people. I was able, nakita ka DJ pa nagserbik, had a great impact, had blessed so many. Ngam ko na, that wasn't me. It is not I, but the grace of God which was with me. Serving grace. Amen. Number 4. Dahiti may kapat. Dahiti nga parabor ti apo, hanlaan nga saving grace, sanctifying grace, serving grace, no di kat ti parabor ti apo kakabsat, ti manifestation na iti biyag tayo is stewardship grace. Kaya na nga sawan. Okay. Dito yung parabor ti stewardship, it pertains to the responsibility that believers have in managing the resources God has entrusted to them. Kaya't nga sawan, look, DJ, resources, ngayon to diti apo, the grace of God enables us to become faithful in managing the resources that God had given to us. Kat ana, di kiti resources ngayon to di apo kada tayo, talo kakabsat. Time, talent, treasures. Time, talent, treasure. These are the resources. Ngayon ti apo kada tayo. Kat uray adda di gito'y time, talent, treasure. No awan dayto nga parabor iti apo, we will never become good managers of the grace that God had given to us. In other words, haan isuna kakabsat nga agbalin nga sayang. Our time, our talent, and treasure will only become waste and vain, kakabsat, without the grace of God in us. Now, this is the concept of being a good steward of God's gift, whether they are material possession, talent, or opportunities. And the grace of God encourages responsible, purposeful management of these resources. Listen to me now. Dating a stewardship is for the betterment of others or for the ministry and for the glory of God. It enables the believer to wisely spend and invest what God has given to him so that he can do more for the ministry or the work of God and for the glory of God. Deta tiba ko na nga stewardship grace kakabsaan. Amoyo, I was talking with Brother Dexter and Gretchen. Maitid ko na isuda nga example. Hanga dete, panang padakil ti ulo da kakabsat. But we are talking about stewardship grace. Kasi ni Gretchen masikog. And she is due to give birth 2.5 months from now. Kung ti doktor, definitely masisaryan operation ka kung nadaging kwa na. Kasi
inassess da kakabsat, pelvics and all, and the doctor attending to her, kunana, definitely, cesarean operation ka, kunana ka, no? So, about a month ago, that was siguro June or July, kat siyempre, karkararag da nga agasawa. Kat timagastos da kakabsat, 15,000 Australian dollars. Okay? 15,000 Australian dollars. Kat adadamot na kita insagsagana da, ngam ti ayan nga ganas, kakabsat, kunana ni Gretchen iti Apo, Lord, kunana, I am aware of how much I am going to spend for my cesarean operation. And we are preparing. Ngam Apo kunana, umun-una nga itid ko tay first fruit commitment ko ka. Tata, at dati insurance da. Ngam kunada ka no, kaslang somebody in the insurance company said that it is not possible nga ma-avail na pa kasi ma-avail na. I don't know, siguro, I cannot give you all the technical details about it, but definitely, haan pa'y nga naluom, DJ insurance nga mabalin nga usaran para ka DJ panaganak na. So, nagkarkararag ti Apo. Kat ko na nga kasta, Lord, whether makover ti insurance munuhaan, dito panaganak ko, dito sagsagana naming amount Apo, iyon unami nga itid nga paragan ka. Iso nga iti July kakabsat, nagparsyal iti first fruit na. And it is a big amount of money. Big amount of money. Tata kakabsat, tinapasama, good news. Kasi by the grace of God, I don't know how it happened, but miraculously, DJ insurance na, i-cover na laang DJ panaganak na. Di kad malibre. Awang bayadan na apulos kakabsat. DJ panaganak na. Kat yamyaman da nga agasawa iti Apo. Tatan, adaman na naawat dan kakabsat ka DJ tax return. So da agasawa. So tinaramid da nga dua, kunada Apo, you are so good. Iso nga tinaramid ni Gretchen, in full nan DJ first fruit na, nangted manen kakabsat iti first fruit na. So she has already given a big amount of money for first fruit. Kat in full naman, nanta isot commitment na ti Apo. Tapos ni Dexter, iti Sunday, inted namot deti first fruit na kakabsat. Kat ko nakadakwada, apaunayan ko na. What a commitment. Kaya't nangasawan, ti parabor iti Apo, iti biyag ti may sa Kristiyano, it enables him to become courageous. You know, nga mang-fulfill DJ pagayatan iti Apo in the area of his stewardship. Kasi no naawatam di concept ti stewardship, talaga nga umun-una di para iti Apo. Kat whatever become the challenges, uno kala hindrances, ag-serving a test, it serves as a test, panubukin ka. Kat as a steward, masuot ka kunam Apo, ana nga ta, itong palko nga ta detoy, amok nga pagayatam detoy ngam adadigiti nga hindrances. And they become a test to your faith. Panubok. Ngam jay grace ti Apo kakabsat, i-enable na ka nga ma-fulfill mo. They jay pagayatan iti Apo in the aspect of your stewardship. Okay? It gives you the courage. So that example digito'y Macedonian believers, nga uray kasanot kinapanglawda. They did not have wealth. They were in deep poverty. Kat nabalinanda nga inaramid kakabsat, they jay pagayatan iti Apo. In that aspect of their stewardship, generosity, they were able to give and take part, nagrespanda ka they jay need, uray kasanot kinapanglawda. And that was because of the grace of God in them. Oh, kaya't nga sawan kakabsat, uray aduking ka ti possession, wealth, baliktadan tayo. Even if you have many possessions or wealth, hamo ma-fulfill day stewardship mo kakabsat. The concept ti stewardship, as a steward, hamo ma-fulfill day ta, no awan jay grace ti Apo nga mang-enable king ka nga mang-fulfill ka day jay. Tatan, isong ako na da kanyak,
Actually, ko na ni Gretchen, among pastor, iti sipot adak ti Australia, data ti may nga kadaklan nga naisuro kanyak ti HBBC, data is stewardship. Day concept, nga amin nga maawat mi, una jay para ti Apo. That is God's will eh. Basta danaawat mo ko na automatic jay tithes para ti Apo. Dagiti commitment mi ti first fruit. Kat after that ko na, iso tayo pa nag-budget mi mutin dagiti kasapsapulan mi. Numanon tinabati, iso day giant iti i-budget mi nga para ka dagiti needs mi. Data ti biblical concept ti stewardship. Kat as a Christian, kakabsat, hamo ma-fulfill data nga pagayatan ti Apo, no awan jay para abor ti Apo kan ka. Kat tinagsaya at kakabsat ko na nakampulos nga binaybayan iti Apo. Kat kung nakadakwada, amoy agpaiso eh. Ti Apo hanapulos mang baybay kasi God iso na. Datayo, kaputa tao tayo, nature tayo ti mang baybay It's our nature to forget and neglect because we are human. If not by the grace of God, hantay ma-fulfill di kiti nga banag. So, they realize today, kakabsat, that no matter how big they have given for the ministry, ma-acknowledge da, nga hanga isuda day jay kakabsat because humanly, it is our nature to forget, to forsake, to set aside the things about God. No dikat na aramid da amin day jay, all because of the grace of God in their life. Oh. Iso nga kakabsat, madaydayaw ti Apo ka day jay parabor na. They were able to fulfill it because of the grace of God in them. Amen? Oh, kat anat na pasamat? God had proven that if you honor Him, He will honor you. Oh, ikang kay man ti may isang istorya kabsat. Dahil ti kathan lang stewardship grace, serving grace. Okay? Idi Tuesday night, that was last week, okay? Digito'y some of our members in the speech choir, ni Jessa, ni naganday tagabatagan, ni Angelo, all of them nga member ti speech choir, nga ag-deliver dito BHYC, kakabsat, ag-take da amin ti board exams. Ag-take the board exam ti education. Tatan. Kunada kanyak, Pastor, kunada, ada problema mi. Kunada, anong di problema yo? Kasi Pastor, awampay tay TOR mi. Kat ibagada nga ti, panaka-release tay TOR mi, sometime next week, Monday or Tuesday. Kat that is BHYC schedule. Kat member that is speech choir. So itatagakabsat, tapos kunada, day nga min TOR, isut ka sa pulam mi, di pa nag-submit mi ti application di exam. Katata, ti pa nag-open mo ti application ti PRC, di Philippine Regulatory Commission, tama ba ako? O di PRC, ti pa nag-open na, kat Thursday and Friday next week, kunada, that was last week, pagtutungtong kami, kanasawan, Monday, Tuesday, TOR, Thursday, Friday, PRC, kakabsat, dakala problema, at BHYC week deta ka. Biyahe. Agawid kam to pala ta Thursday, Friday. Lubos iti Apo. Day ti plaster na. Kunak kadakwada, you know what? Listen. I believe it is God's will that you attend the BHYC. And I believe it is God's will that you can serve in the speech choir in the BHYC. Kat no anyaman daytoy nga problema yu ita, panubok lang ti Apo kada kayo. Haan nga dapat nga daytoy panubok ti makaigapo, nga hanyo ma-fulfill di panagserbiyo iti Apo. It is not God's will that you give up His will, gapulaan ka digitoy nga bangan ken lapad. Kunami kadakwada, kunami, amuyo, no talaga pagayatan ti Apo nga maka-exam kayo, God will make a way. But definitely, hana mabaling nga i-give up yo, daytoy nga umayot BHYC. Kung nakadakwada kapsat, grabe, di ba? What a faith. So anyway, to cut the story short, to cut the story short, Friday, okay? Last Friday,
Apo, ag-message da kanya akon kakabsat. No, hanga Friday, Thursday gayam, Thursday. Kunada, Pastor, kunada, to God be the glory. Siyempre, basbasaon nga kabsat, kunada nga kasta, naawat mintay TOR me. Praise God, kunakon. Pinaspasak ti agbasa kasi abangag di application ti PRC. Kat kunada, Pastor, naka-apply kami pa yan ta PRC. Amazing kakabsat. Kabigatan na nag-available JTOR da na ala da MMSU, kat the following day, nag-open ti PRC, na-apply da nga sigod. Iso nga kakabsat, umay dat BHYC, nga awan parikot na. Wow! Kaya't nga sawan kakabsat, kastoy. Day di pa nang fulfill tayo ti will ti Apo, di pa nagserbi tayo, day taman kat stewardship, basta noan niya ti will ti Apo kakabsat, dumteng digiti nga panubok. Kat jay grace ti Apo, ikan nakati courage. Enablement nga agtalag kan mga ramid kaday jay nga banag. And as you exercise the grace of God in your life, anat resulta na, agbunga ti aduntupay nga parabor, tapno babaan ti parabor, at aduntupay dagiti balay nga aramid mo. At aduntupay dagiti maipaay mo nga para iti trabaho ti Apo. At adupay kakabsat nga panagserbi keng kuana. Praise the Lord. Amen? That is the serving and stewardship grace. Ala kakabsat, di tatay pelang agpatingga. Okay? Kat sapay la kumati kararag iti pusok. Deti inak pa nang explain kada kayo. Kandigiti examples, maawatan nyo kakabsat. No kasano nga ti parabor ti Apo, kat parang ayan na ti Kristiyano. That as a Christian, you can serve, you can become a good steward, you can live a godly life, you become a good Christian, all because of the grace of God in your life. So nga at the end, anyaman na balegi, hamuwa baling ibaga nga, nekitam, no dikat, parabor ti Apo. That is the grace of God in my life. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for our lesson this afternoon. Kat sapay ko matunggal may sa kada kami. Nakita mi kan naawatan mi Apo Diyos. No kasano nga iti parabor mo. Kat isu ti pudno nga mang parang ay kada ka mga Kristiyan. We cannot imagine how we can become a good Christian without being sanctified, without being a good servant, without being a faithful steward. Amin digitoy nga klase wano kalidad iti Kristiyano kat mag-manifest only because of the power of your grace, your sufficient grace in our life. Ag-manifest amin Apo digitoy. Thank you so much. Kat ala po itultuloy mga bendisyon na digiti kabsat. In Christ's name we pray. Amen and amen. Maraming salamat. God bless you.